INP Mizo channel clear turte inzain chibai le vek ule voin hi March ni som ni le pasari ania kan puan tak ang khan Myanmar rama chuan Armed Force Day ani nizan khan sipai lam chuan mipui te hne na film khur turin TV atangin an cha a demonstration an siam zel don ani chuan an luaka an nimayang tihin anin throusana sa hlea ramdang mi te fui porin ram chiat na turin thilan ti mai ani anti voin antat mado day ti boy tur zonga malak an hlawh hlea sipainan ka hlum tak hi zathum chuang anita a heng zinga mun lia thena mun khat zet hi chu an luaka ani deuh vek voin po anin throsak angein Myanmar rama chuan thima jing le tamup mup mai Armed Force Day March ni som ni le pasaria man thin hi tunlai thalai tamtak chuan sipai te pualani manhun tura ruat ve rimemo kan ti mai theya alo chhuah dan threchiang to lo kanom tri ome Myanmar ram British in an opa Japan sipai te soma British andau nu khan Japan fascist lam chuan an op le tareng maya hemi hun chung sangkhat zakwa somli le pahni atanga sangkhat zakwa somli le pangathleng khan kumli chung te meu Japan sipai dovin hunan mang le a heta an hruai tu ber hi general ba thu ani ti chuan sangkhat zakwa somli le panga March ni somni le pasari khan Japan fascist ho chu an hne tange ngeya he Japan fascist an hne nani March ni somni le pasari hi Myanmar rama chuan Revolution Day tohlanji ni antitani hei hi general ni win hun lai khan thlakin Revolution Day ti to lovin Armed Force Day aron tita a voin thleng hian chu ming chu ala puta zela alo chua chan ber chu Japan fascist ho thu nei na laka anzalen nani hriat rengna ni hei hi athon thu ania wangin tukin po khan CRPH lam point mipui te fuina thu chua aron siama revolution puala he ni hi lo om ani thute tlangram ethnic nam rang te poin tunma an lo beisai federal democracy an ngiat an mudon nia thila kaltluan laya sipai council in ram thunei nan pong lak mai le chu dictator thunei na chu voin ni ang Armed Force Day nilova Revolution Day ramin zalen na lo sual chuale ni champha voisom sari le paruk nani ngeya hian anlung oi lo na lan tira tran la le theu turina somani nizan khan tamu laman boy hle mai khania Myanmar ram chunga grenade bomb man masak na ber an hial mai ome mipui lam hi hliam anom nuala thian omem tiero kan chiang thei talova anom lo sham abei sei om hle sipai lamero mi palian thi nia soyani kan video masa kan soita rengun dala lamkha zanlai thlengin an boy chhota zela zanlai pel nulama phei chuan sipain silayan metpuak ta a mi pariat lain nun an chan nia soyani bok rengun insing township lama chuan voin March ni somni le pasari hian sipai lamin mi pathum an ka fu le phota an zinga pakhat cho boral ngal midang pakhat po hi adin muna thalo hle nia soyani tukin yuzana park lama demonstration po sipain silayan met puak nual le boka demonstrator te zinga pakhat chu apuma hliam tuarin thinai nena om chu sipai te hian an nu khrama enkol na hadon vatlo chuan anun nai na tor pha a hlo om hle nia soyani bok sanchong lampo tukin atang khan Boruak so sang ngal hle maya chhun lama pon boina sa sipai le police lamina an ka awanga hliam tuar annu na chan tumin le emergency en kolin an vir boy hle hloma chanchin kan la khom thleng hi chuan mi pahni in nun na an chana mi panga chuang en hliam an tuar ti riat chian ani to kamayut lampo sipai council in an no dar nuwa an la fuan khom zela kongan zo tluk zel mai bok chanchin kan la khom thleng hi chuan thi le hliam an la om lo helama hi chuan mayan kong lama po chhuan dar khatvel khan demonstrator te an ka na lama kong pui sir lo om no pang kum khat mi chu amita rubber bullet ka fu ani khera apoi hle ni Mandalay ya po anti dan pangen kong an zo le a ong mita zan township mi pui kong zo chu
sipai lamin an hnot dar taphota tin computer science economics le engineer zirlai rual te pon voin khan na satakin sipai thuni na do dalin kong an zo le bok Mandalay khopuya hian tukindar som pakhat thleng khan demonstration an siama wanga sipai kuturat hi mi pahni anom to nia soyani a tin road number 41 le 87-88 lama po demonstration an bei na sa hle heta hian frontier Myanmar an news palai pakhat po akut pha an ka tlang sak nge ni chhun lama pheichon sipai silai mutura boral anom bel zela an Boruak hi rit hle ni thi engza chi ange ti an la soi thei mai lova tin tu tenge ti pon chian hlei thei lova chu wangin social media atangin mithi chung ten lo mu ve se ti in khitit media chuan ruang panga ruklaya post ringut mai ani an line at om hle mongjo khopui ral le lam chinduin lui ral le lam ti mai la nitlak na lam aniang chu helama hian thingtlang mi te infin khomin sipai council thuni na pong lak dodal na satakin an lo bei ve boka thingtlang kho rang atanga infin khomin mi sang sari zet an fuan khom thayani sipai council lamin chundar som pakhat chhovel khan an ti buai vele a vandoi thak takin salin chi tam chi pa yuata khomi ku phu chian aboral ku phu chian hi kum som ni mi ani hliam tuar mi engemaw zat an ombok Kachin state hupin khopuya chuan tukin khan demonstration siam turin anin huai hot khoma hetia anin hor khom mek lai hian sipai le police in kapin an hnot dar ngal hupin khopuya hen silai mutura thi tukin lam khan mi pakhat a om ngal maya midang pakhat point hliam atuar bok mi engemaw zat man anni mechina khopuya po tukin khan kongan zo vele boka mechina khopuya po hian rubber bullet manga ka hliam an om nuala man anom triu bok mase mundang munni thum vela demonstration siam an om zela mechina khopuya po hian voina demonstration na sataka siam ani phakan khopuya hian mowan le lungkhin mi ten demonstration an siam vele boka an khopui lun lai takmaya sipai ho ne nanin epta chanchin kan la khom lai hi chuan mi pakhat athia pakua ayatam liam tuaran omto tiani an chanchin kimchangin kan hreman talo kolin township huam chunga thingtlang khotelam hi an fakom le hle bok ome an township huam chunga khosom panga zet infin khomin voin march ni som ni le pasari hian sipai council thuni na pong lak do dalin kongan zo na save hle chinfate omna tahan lama po voin khan demonstration an siama kalchua kan tam hle tahan le chevel tang hian mizoram lamaral tlanan om triwa zofa chinfate kan tloma ne mai lo mo ti te po om kha ma se voin laman kong zo en hian ramta na mi thanem ngai tak hi an la thanem hle ti alanga alom omin thlan ti muang hle ni tahan kalemiu lam kong zo te hian van nei thlak takin boina an nei lo hlau nia thu donani sipai te chu rail station kong peng lama le airport lama an oma ma se mi pui kong zo chim zongin ma an la bik lo ti hian tluang takin voin chomalam an kong zo chuan zo theita ani chonnu lam chan chinero kan chui zui man talo update lama hriaten inon chun zom don nia tidim khopui hi khomi puite op na hnuaya om ani boka sipai le police lamin an silai te hlan turin an titak na a khomi puite hian kan silai hlan ai chuan kanin kap zawk mayang tinan changa in nei tu te tel lova compound le achunga an lu tani chuan a khonotin ka ron an niang an tipoka sipai te hi an che thangam lo nia thu donani tin sakain region chunhla lama te salinchi lama te Mandalay region Amarapura lama te Wanduin lama te mun ranga kongan zo bok Moon state mudung khopuya po voina an demonstration chu sipai council lamin an hnot dara mi pasari an man sipai lam hian mi in te pon kap chiam zel maya mudung khopuya po hian hliam tuaran omnual nia soyani tin Moon state tho chai tru khopuya po sipai lam hian silayan met pok na sa hle boka mi pakhat chu alua ka fu ni in a om na huna aboral ngala
midang parukin hliam tuarin mi pathum man an ni bok ni in amuna omten an soi Makui region puan phiu khopui demonstration po sipai lamin an not dara puan phiu khopuya hian silai mutuara boral kumsom pariat mi ku Mizo a ombokani Makui region tho pakhuku khopuya po hian sipai lam hian kumsom thum pakop mi ku min nain chu abek nunglam dewa an ka pa aboral ngal ni in pakhuku lam media te chuan an soi tin kumsom pakhat mi apuma an ka sakpo damdoi en kol mekani voin hian pakhuku khopuya hliam tuar mi som ni vel an oma tihin demonstration awangan nun na chan hi mi pathum an tling ve ta bok Sian state lasu khopuya po tukin dariat chhovel khan demonstration an siama sipai council lam kut tuara thi mi pathum an oma mi pani in hliam an tuar bok mithi pakhat hi taang nam kumsom ni le pathum mi law subject final be me ania adang pakhat chu kumsom ni le paruk mi thun trin khain ni in adang pakhat le chu kumsom thum pakhat mi sign la thu nani heng te hi civil hospital lama postmortem ania sign la thu nero voina William ngalani Sakain region Suibu point mithi patni an nei vele bok voin khan an khopui lailia demonstration an siama hei hi sipai lamin an tidarani sipai council hian silai mutak an mangna sa hle maya apoi hle ti bak soitur kan nei lawani hi voin Suibu khopuya hian ku ngachuat anti mai kumsom ni le pakhat mi chu abek boraka ania silai muhitlang zuk maya amuna boral ngalani amarwal hian to miat win anti naupang kumsom pakhat mi an kap hlumbok tin naupang pol sari zirlai inchunga ommai mai chu sniper pakhatin harala tangin akap hlumbok heti anon rong hian Myanmar sniper te an che hi chu thinarim du hle mai chhun lama po an la boi hleya thil hliam kan soi hi ala pun bel mai thayani Sakain khopui chhum po boi viu tho mai voina an kong zo sipai lamin anti boina lama ku a ka anti kumsom ni le palimi chu a mai taka an ka pa ka po chon man lovina boral tin mai chezir lai pakhat chu motor suin an man ngal bok nia soyani Mandalay region Sinkain township mi te pon voin khan sipai thuni na daw dalin kong an so a kui mong anti kumsom ni le palimi mungpin khomi chu apuma silayaka ni in a hliam tuar lovina boral sin kan kongzo na hian midang pahnin hliam an tuar boka hliam enkol tu doctor te ero sipainan man ve thung azia lo thei khop mai Mandalay region Miktrila township huam chunga wanduin khopuya po hian sipai silai hliam tuarin Dr. Shiutan Wei aboral bok Mandalay region Nyong U khopuya po tukin khan demonstration an siama sipai te singa sniper chuan in chunga tangka ka pin mi pakhat aborala mi pathumin hliaman tuar bok sniper ku tuar thi hi kumsom thum pangami ku wizin u ni in amal khing nyaka ani damdoi mangahan enkol mai atheitak silawa wangin athi chuak tamlu tuka wanga boral ta ni in achung nai te zinga mi ming tarlan lo pakhat chuan soi Mandalay region chunga telveta mana kan soi sualta captain khuma memiu sana pui omna pin uluin khopuya po voin hian mi pasarin sipai silai mutuarin ramtan nun an hlan bokani Meitrila khopuya po Boruak so sang lemaya Royal City bula in pakhat an lu chila meichia kumsom pangami an kap hlum khopui mun tina demonstration an siama sipai council lamin an no darna lama mi pakhat chu a o maka fu ani boka aboral ngalani aruang hi sipai nan la nge DKBA infantry an how to pa deputy commander so awan chuan thu soin ani sipai po demonstration siam tu mipui lama an tangzel do nani ati KNU sipai te pon man son zela voin chundar som pakhat chhovel khan KNU sipai infantry number 4 te chuan tanluin luikama timutra kem chu an chu sakle theita a an Ralthuam an chu sak vek baka sipai nungdama an man hi mi som pali an nia sipai som rukvel an kap hlum vek ni in
khitet media chuan a soi heng kan soita KIA te le TNLA te hi sipai ne nan in kap deuh reng maya sipai in thuin ina apong lak nu ken iu ne na anin ka nu hian sipai zahni le somnga chuang ka hlum to ni angin ken iu lam chuan voin mars ni somni le pasari hian a soya sipai motor som pakhat anti chiat sak to thuan soipok tin voiza le somkwa le pakhat anin kap to anti boka hetia anin ka na satawang hian Min Aung Hlaing sipai te hian Ralthuam lian deuh hi voicing khat aya tam anti puak to ni nan soibok civil mi sang ni le zathum chuang mun him lampanin an ral tlan me kani anti boka sipai council lamin civil mi te thilan lak sak hi Myanmar poisa noi za le somnga man huvel ani an rin to thu le civil mi te chu ti luina in kongko mu tua te an puak phuratan te an man thin thu an soibok an ma ni lam thiza tero antar lang lovani anti mai rakhain sipai te hi kan ringam ri chia lo ni in kan video comment na lama kan mule zeu thina hi Myanmar mipui mi tam takrin dan poni ve mai thayani achan chu BBC lamin an su khlek eng ang chia nge ni don ti in an kom tlat maya mirin ngam an la hlo chia lowaniang sipai chungchanga thu soi thin tu khain tu kha chu BBC palai te chuan thuan zota ani chuan ople rek be omek te rakhain namtan te ople rek be tur mek ethnic nam rang tan te obbe na atanga zalen na an nge theinan zalen na sual tu te lama kan tang zel don ani ti na changa anrin ngam to tura hinga yang umyang Myanmar ram chunga hian voin an armed force day ni taka hian ram chung khopui tin le mun tina demonstration an siam na sa chunia thile hliam pon tam hle ni February ni khatatang khan sipai council hian civil mi te ren lo hle khania an che dan rova tak tak te wang hian US le khothlang ram tam tak Asian ram te po telin ram tinin an dem ron lui maya hetia ram dang dem na le rek na anat te reng nen tun ma atanga event po resolution fel taka siam tir thailo tu zinga pakhat Russia chuan Myanmar nen hian Ralthuam le sipai lama thodun na tha nei le zual adu thu asoi mo mai Russian Deputy Defense Minister Alexander Fomin hi Myanmar Armed Force Day mangin nepido awatloa Min Aung Hlaing nen po thu soin Fomin chuan Myanmar chu tun ma atanga Asia ram te zinga an tho puirin om takani thu asoya demonstration siam tu ne na tanga an man ti in chuang takmain Min Aung Hlaing na chuan civil miten in phen na an siam te helmet te petrol pur manga homemade bom ang chi te engemo alo mu vel bokani ome an net mai khopani hi ramdangin nuclear anti line helmet ti vel kha in chuan na lo mang ani ber hi ramdangin Myanmar mi puite hi ven himan ngaya ni tia an vut lain Putin a sarkar hian an armed force day man pui turin aron thla wang chunia fomenero hi chuan Russia in German laka zalen na an chan kum som sari le pangana puala Min Aung Hlaing ron telve thaya wanga local veni thusoi Russia le Min Aung Hlaing te hi anin poton reu mai ne soeni a Myanmar atangin sipai non chan lama fin na wazir tura kalpo sang chuang fe ani to a heiba ka Russia hian Ralthuam engemo Myanmar alei tir treu to ba ka indonun chan te po anzir ho fo to nikum lama Caucasus 2020 ti ming choya Russia in indonun chan zirna huai hot tumpo khan China Iran Pakistan terwalin Myanmar sipai te po antel veni Western lamin Ralthuam engma leitir lo tura anti sang ni le som palia tanga sang ni le som pako inkara Myanmar in Ralthuam le tamber alei zong zinga za som paruk zet chu Russia tani ti in Home International Peace lam chuan data anzir chwa danan soi Justice for Myanmar chuan hetianga Russia malak na hi andem hle thuan soi boka Min Aung Hlaing na sarkar hi dikzok ang maya an cheibol chu ama Russia ngei po hi Min Aung Hlaing na sualna hian mo phurtu anga ngai thei turin thil an tivelani hi anti Vawiin Myanmar ram chu thim cha azinga ni ringot maya kan video masalama kan hlo thon thu kan soi ang ngei khan
voin chu nilung chiat thak takani thile hliam kan soitak te kha news kan la khom thei hun an ma ni lam tlaidar nga chho thleng vela kan riat chin ani maya an ma ni lam sana tlaidar thum thleng khan mun tina thi hi mi som sari le pariat an tling to nia soyani a tlaidar thleng khan nizan lama mi nen som ko le pakhatan ni an ti le to a ti chuan chumi hnu rei lo te an lam sana dar nga chho vel khan thi hi mi za an tling to nia soyani le bok news kan update nu hian thil hliam an pung ngei dona tin kan soi kim sen lo anom tru bok nge yanga comment lama kan riat chin kha kan update theu don nia INP Mizo channel clear to 10 in lo beng war pha kan bei se ya Myanmar boina wanga kan tong tai na te pathian in a chang nge yang ti bei sei tlatila ama bet si in ton he tong tai hun chu ni atiang deuh khan kan om mona tang khan thanem ngai takin e tong tai pui sok sawang u kan channel in lo clear thina wangin kan lo me